ka nnete seleke kana wena mo mare se tshwana le sa hampo ke sa le ena bossing rona re bana ba ka tjeko dumelang le kae le kae thank you o se kone hlauso wa ka o se kone hlauso wa ka empa ile betla ka fa re be ka nnete mina na o ka o fela iskolo ha ke but voice ke yona body ke yona meno ke yona everything ke yona mpa fela re sa tsebe ho fihlela kae ka nna re thengwe le ngwe ke ene le talent le yona e teng efeng le bona mogibo hallelujah bona mami ke go bona kgwamelen mami dumelang mami nna kopa le dumedisa le na nkimela ankime mami mo mogibo o fedile yena ka studio ka mo mami dumelang ke dumedisa ka le pitso la morena Jesu se ke dumedisa mami ngwanese bamamedi ba motheo FM ke a le dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ya le dumedisang ke o se lerato seleke ya mamedi re teng he letsatsing la ka shukuna le qapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry ke life no ha re bua tjena Pastor November and Victorious Faith Ministry mamedi ke a kopa hle o tla le qapela ka la Facebook le monate le na le dintho tse felletseng kore everything you e batlang ntho e bonang ka bo di TikTok ka mane mo e felletseng ka mona ka Facebook wena mamedi ha o hloka le rona ipotse dipotso re la re o etsa la TikTok mamedi ka Facebook ka mona la mamedi ka thola dikarabo ya go tlontsho re tsile ka foil re o araba dipotso tse thata yo araba dipotso tse thata aya yo ke bela mpolino o re ne kutla jwalo ga e go hlanya nna motho fona bala go tshwara fona ke batla monga phone o batla nna ho batluwa wena ntate go ga ke re ke tswile ka phone ke arabela phone ke re ke nkile phone e ya kereke no ba phonela yona ba batla explanation ba e batla ho wena honna yes tate and ba bang ha ba phone they are very very negative no that is the problem but ba very negative for the short video tsa di TikTok a krene ke bua ka private ya ka hore ona le mohlang enisa etse vrpa yeah ke yona ona data house na yona ona data Jesus man yo mama hi ke tsana mathata ra tsone Mama jole one this day. Ke show. Na ke jetsa batho ka tshebeletsong or batho ba shapwa ke dihlong yes nna ka dintho tse ba thusang batho ba hlabwa ke dihlong batho ke ratile tsela e we explainileng ka teng ntate moruti o no bua ka hore ka di laboraro o na le di consultation o mo o createile nako hore motho e mong le mong atle ka bothata bofe kapa bofe ba kanang le bona o ba etsa example hore batho ba rona ba etsa peace le di sickness motho bile a kampana kgetha hore a lose leoto kapa a lose mosebetsi kapa a dule ka bad smell because no tjena bomme ba bangata motho tla ba re ntate moruti ke na le smell but ke dintho tse ba sa di batleleng thuso motho a dule ka yona na ntate moruti na ba ba ebile ba bansle ka se le hore ba bangata ebile we be a wrong hore bomme ba bangata ke ne ke na no tlo bomme ba bangata ba na le smell mara ba tsa ba o bua because ka botsa seleke ba bang ke balati ke prophet ke be ke tshwanele mo prophet ke rona le bothata bo so ne ke ba jwetse ke ro o na le bothata bo so and then because batho ba dihlong so ke ba bontsha ke nna ke na dihlong ebile batho ba ke etsang ke re hona jalo na le batho ba tshaba mo rapella ba bang ba tshaba o hlella Facebookung wa bona a qetile ke a ke nka spray tsela tse krapellang batho ke a ke re moshimane mo wa ke re ke ngan rappel batho ba nshebile
Facebook ha qetile because ke ne ke na le problem ne ke na le problem Sunday ha qetile ke etsa ntho a ne ke leng ka etsa gale ya sharp nose ke be ke robala ka mokokotlo be ke moshimane nang ke lutula le bempenyaka and rappel ha ikaba matimona tshwantsa bue ha bue Facebook live ha qetile ke phamo mon be ke nka ke bitsa bana ba babedi ba Sunday school ke ba fa display qetile be ke ban rappel and then bana ban rappella ebile ke ngwana seleke le mong ban rappella jole ke bontsha batho ke nna nkile ka ba le bothata ba o molamo a ka nong ke ile ka bona fela o wa pu ke sa tsebo re etsala and then ke bitsa motho then ke na le ntwena or if ke na le attack nna nka o bitsa le wena le no nka o bitsa be ke rappella wena ba lo ba tlo bua ka wena ba be ba bua re nna ba nkentse eng why understand ke etsa jwalo if ke na le something isn't right on o tsala la ke ka utlwa re mare ke a kula hona le ntho e se understanding ke gona bitsa seleke nka bitsa seleke ka pampo ke rapelle mpho then ba lo ba tlo bua ka ho mpho re wena November re kentse 1 2 3 so I did that ka bitsa this lady ka re tlo kwa ke ile ke re ke mang ka mo rapella ba lo ba bua ba ra motšhino wa dikoro re o butswetse gore o etse sobala o ska sila so ne ke etsa batho re nna ga ke na ditlong and a ona ntho e nketsang ke be le stress kapa ke tshabe gore batho ba tlo reng because o ksala gona jwale motšhino wa ka o etsa vurpa and mamedi hoja ke ne ke le shy ke bile ke jwetsa batho ke re today ka ra kereke hona le bontate ba metšhini ya bona e robetse entse sobala yana solala phezulu yana solala uka mara ba ke ba bua so nna ke ba thusa nna cause na kry ke ditshabe nna Dr. November ha ke ditshabe la o ka re ha ke tsama straight o bonshebela gore motšhini wa ka o entse sobala ke na taba le yona because ona jole ntho e ke tsebang gore ke thusa nna Dr. November ka baka la bua so nna mami majola ha hona it's just that ntho e shapang batho gore fela ba tla ba targeta this short video a kere ona le motho ya sebetsana le di-video tsaka a se rona ba di etsang can you believe short video tsaka se rona ba di etsang ha ke tswa kerekeng motho wa media ke mpho ke hona le batho ba iphileng task ya nka di-short video tsaka tsohle I mean ba etsa di-short video ba di etsa bona gore ba nne ba di tsamaisa ba khata tsena tsa ditšhelete ba fetola moelelo ba tšhentšha ko ya ba nka tsena tsa di-video mo ke buang ka tšhelete because le yona ntho ene ke bua ya motšhini wa ka gore o ne o na le nako no shwele ne ke bontsha batho gore what happen batho ba tshaba eng batho ba ke re nna ke tshabeng ga ona ntho e ka tshabang because qetolong ya qetelo ke thusaetse ke re bile ke ruta ke re bontate ba bangata ba dutse ka ra kereke ba tshaba le go bua gore ntate moruti rona we are going through this thing ya gore metšhini ya rona e sebetse le basadi ba tshaba go bua gore ba na le dismele ke re nna ke a bua ke nenwa ke a bua gore wa ka motšhini o etsaetseng ka one go ne o etsaetseng ene ke thusaetse ene ke nnete so the problem kore go na le motho kapa batho ba iphileng task ya gore fela ba nne ba nke di-message tsa ka ba dikhate ba tsamaise tsena tse tlo etsang gore batho ba kwate batho ba bue ka nna ene ka bomadimabe go na le batho ba etsang go na le batho ba angry they don't even go to the full message ba sheba that short video motho ba sa reacta yo moruti November itlontlolla yo moruti November yetsa ingwetsa because the problem kore batho ba batla ka ofela rona react le nna ke ketse ka re ke bete kanti le rona re a hlelwa le nna ke hlelwa ke di-challenges le nna dintho tsohle tse tsala maphelong a batho di a nketsala and nna ha ke tlo dipata mamedi wa karatang ha ke tlo dipata because le motšhini ona o ntseng re bua ka ona ko waka kona molatsa so ke ne ba re vurpa ke ya ka vurpa so mo a ke tsebo ba ne ke ba ka vurpa ya ka ke bile ka vurpa tsa batho ba ba nna mabedi kgawane le nna ke vurpa ya ka simply le milatsa ke na bomme ya ke na ntati le wena ba re vurpa
o le bona ba utlwa ntho ba batla mo di utlwa ba utlwa ntho ba batla mo ba bona le no ntate moruti o explainile a ba explain hore na why a fihlile to that point hore a etse example ka yena but batho le Facebook ba kgetha yena ne ba batla go utlwa not explanation kaofela but I think it's nna mami matswala ha hona anything ye batho ba ibua enketsa I will have a problem when motho a fihla tla sharp then I will have a problem. I will have a problem when motho a fihla super ka monwana but I will never have a problem ka batho ba dutse di Facebook ba ntse ba comment ba bua dintho tse ba sa di because the sad part ha ba ile ho ya motho the only comment ke bone hona le motho a itseng I want to go and check the full video. It's only comment ekileng ka bona motang motsuru o batla go check the full video. They don't go ngwana rona ba check la tsena tsenyane ba kwata ba futha ba etsang ba bang ba futha jwale ke karoti vurphayena ke tsa banna ba ke a banna ba bona ene vurphayena ke yaka nna ke tse ba tshaba tsholang vurphaye yaka ana ke tse lore ka nete ba futhuma tswa ke mamedi ho sane re akela Mama Medi gore na mamedi tsantse ke le tele fatsileng ha le sa ipe hantle kana ke tsona load shedding it's either you a peace it's either you a peace mo mamedi ka bophelo baka or you kill yourself. That is the only thing because sonanga ke ntse ke le teng mo mamedi le ntse le tlo bua ka nna ka di officing tsa lona le tshwara ke di stress le di tswekere tsa lona di nyolwe because hona jwale ke sho bile malapeng a mangata le di tshebeletso tsa ka di kamoreng ha di sa etsa because o tlo ka November o ntse che moruti November ntse tsa di etsang di ke gola le banna ba sadi ba bangata ba bolawa ke tlala because banna ba bona ba tuta ka nna November ntwa ya ibuang and ba tuta ka vurphaya ka le ba sadi ba bolawa ke tlala le banna ba bolawa ke tlala because ba sadi ba tuta ba ba bile ke sho ba khalla bona vurphaya ka ene kana go tsana le tsona tsa malapa bona ba rona jole batho ba concern ka vurphaya ka mameti so ona jole batho di tshebeletso di mo ntse to tswa se kana bona ntwetsi le fatsi le ka fela South Africa mamedi a re tlweleng hetseno mamedi wa ka e ke morata mo motheo FM mo rotsantsi o sane re a kena mo mamedi wa ka ratang nna se ke itse mamedi ke tshwana le load shedding is either o tla ka strategy load shedding batho ba frustrate ba tla ka strategy ba ra ka di generator or is ka tla ba frustrate ba bang ba ntse peace ba sa ba bile ba tseba hore ka 80 re na le load shedding go sentse gotso le nna ga ba tsebe hore if you don't make peace le nna mamedi wa ka tloka strategy go re change channel ha o sa nshebele o che o tswa Facebook nya ka o sa follow simple and matle go change channel but so long ka o follow mamedi wa ka o tla no be up to date mamedi ba bang he mohlom mamedi ha ba lena hana hore mohlomo le batla hore le batla go godisa ke available mamedi se ke re ba bang he ha ba le sa dumele hore motšhini wa ka o so pompa hantla ho le a tseba ya so ka ke ba le mme le ka tloinisa ka nkgo you can come and sell the MR how you sa ka nkgo ka English ke you come and drink with the MR Nako bautu. Tu. Mamedi a re kena tabeng tsa go sane. Amen tate moruti amen. Mamedi nthe ke ratang batho bona ntse ba dutse ba bua ba bang ba kwatile ba bang ba le negative. Modimo ya nantsa lokolla batho ka yena November ye ha ba kene Facebook nyaka ba cheke page ya ka ya Pastor November in Victoria Ministry ba lo bona dintho tse ntate modimo di etsang Sunday se hona jwale ke khutletse ka matla ne ke re ke tlwela deliverance ka botsa seleke hona nako ne ke ra ke tlwela ntho na deliverance ya o lokolla batho meyeng e ditshila but ha ke sheba it's one of the things tse hlokahalang go feta dintho tsohle mama jana nkabe batho ba sa tlala le dingakeng nkabe batho ba sa mathe ba dingakeng nkabe batho ba sna ba sa patale di tšhelete tse ngata tse tshosang bile nna ke utlwe ba la ka nna hore ke rata tšhelete le Facebook mo ba liswa ke hore no batho ba mpha tšhelete ha ke kena ka ra ke batho ba mpha tšhelete jwale ka ruti mohlomong ke fa di millions and millions ene kana go tse motho tla ba ema mpha 20 rand be ke mo fa haka
ke le bua ntate modimo ka ena motho tla ba emang pound trend be ke le bua ntate modimo mar le yona yone ntse trend o no fa ba ja o nka di tšhelete tsa batho trend yona fela ya di tšhelete o tino e bile ke dumedisa batho ka tšhelete but ntho ke batlang ka yona ke gore batho ba ntse ba bua jalo modimo sebedisa ka tsela tsosa ka tsela tsosa ebile ona jole ka ntate modimo ha ke tsile ntate modimo ka re tšhintšhile gere prophecy ya ka ke hlotseng ona jwa modimo sebedisa ka tsela ka prophet to an extend ke prophet le batho ba tlose ba nana gore ba ntseba bo sele ke bana ke ba shapa ka prophet ke mo jwetse ditaba tsa hae motho ke re etsa la solo ha ke qotile a go prophet fela be sa tlise solution ha sinna tlo bolela gore o na le powerful be sa eleleke a tsebetse jwa when go bolela gore ke bona 1 2 3 when I'm going to make sure that ntho ke bona ke a itlosa especially when elintho e distractang ka pe affectang bophelo bao I love that whatever ntho modimo ya etsa ena bona today ona le batho ba lutsing ba ntse ba bua ba negative ba etsa but ke rata ntho ntate modimo ya etsa hona le batho ba ntse ba kalama dikoloi tsa bona ba driving from dibakeng tse hole who are coming to the same person e batho ba Bloemfontein le batho ba ofinyana ba ntse ba le negative ka sonta ne ke ruta ka lefatshe la semoya gore dintho tsa rona di tloha ho ntate modimo a di lokolla once o batla mosebetsi kapa o batla tšhelete o batla eng o batla katlego modimo wa e lokolla but ere e se le tseleng now ha e le tseleng wa tseba e kae e tsamaya lefatsheng la semoya ne ke ruta ka buka ya Daniel chapter 5 chapter 10 mo Bible e reng Daniel a fasta for 21 days wa itseba a emetse karabo e tswang ho ntate modimo Bible e reng lenyolo ha le tlisa karabo ho Daniel le re ho Daniel karabo ye modimo arabile first day ha o no qala fasta but the problem ha ke le tseleng ke tlisa karabo lenyolo la satane la thibela nna moyeng gore ke se ka tlisa karabo ka nako so ke ne ke bontsha batho we have two world re na le mafatshe a mabedi re na le lefatshe la senama re na le lefatshe la semoya and ka bo madimo mamedi lefatshe la semoya ke ne ke bontsha batho ke leo ba ruti ba bangata ba sa kgone ho ento ho kena ho lo ho operate ho lo that is why ona jolo na le ba ruti ba tla o jwetsa gore ha o kula tsamao ye speaking baruti ba tla o jwetsa gore o na le moya tsamao yo lo ba thuela ho na le batho ba ngata ho na le dikereke tse bileng di kgothaletsa gore batho ba tsamao e be dingaka tsamao yo lo ba le thuela o lo etseng and when you sit down o sheba ke taba gore fela some of the pastors they don't know about the tsebe lefatshe leo ha ke le ntho Sesotho ke ne ke ile couple seminar yes ke couple seminar ya ke ile mon ha ke fihla ke ruta ka basadi ke ruta nthaneng ke leng ka ruta ka ona ne rena le bo moruti tlo lo yana o le teng ya gore ke ne ke botsa basadi wa ile le batle le na le ditono tse ntle tsena le na le dikefe mare le sa nyalo wa opole ke rutile mo ha qetile be ke ba emisa basadi bana ba ditono ba dikefe le ding ke re bana ba ka le na le ntho tse attractive tse o rona bana re di ratang le nna ke a di sheba ntho tse mami majola ke a di sheba mami majola ene ke bana bana le tsone ne ke a di bona mami majola bana na ke moruti a shaba modimo ha ke tlo shaba modimo mona ke be ke gope ke wele fatshe because ke tshaba ho shaba dintho tse ntle ke a sheba nna mamajola kane ke a sheba mamajola hle mamelo ka ratang na ke ena ke ba ruti ba lona mabedi tla ipe hantle ke a ba sheba jwale tsatsine na ke fihla mane ke fihla ke re bo o se bana ba batle ke tlongwa lona ba di kefe ba ke re tlongwa ke ba ruta ka di body tsa bona hore le na le di body tse attractang banna ene le ka se njwetso ra hona banna ba tlang mo lona ba tlo le free but the reason kore why banna bana ba sa dule jwale qetile ke ruta ka ntho ho nona le moruti mwana ditsitseng ke baruti bana ba lona mami majwa bana ba bo angels of the holy land of the Gabriel of the angels jwale ha ke ruta mono ke ruta ke le leveleng yena ya di lekker vrydag ke bua language ya lekker vrydag ha ke ruti ke le moruti mo because bana ba mpitseditse yona ntho ene gore ke tlo bua dipuo tsena tsa ka tsa lekker vrydag ke tlo ruta basadi le banna haholo jang because it was a couple seminar so moruti ana o ditsimane o tenehile hore o kwatile ke bona kwatiswa ke dintho tse ke di bua nna ka molata ka moshapa ka professor ka mo jwetsa ka re ntate moruti o etsa la so le so bophelong bao
o etsala so le so a qetile ka tswa o yena ka rapela ka bua le batho ka rapela ka bua le batho a qetile ka ba rapela ka fela batho ana ke mabitse ka pela ka ba rapela including le mosadi wa ntate moruti ena ngampitsitse a o teng ke show Facebook mo Pastor Chabalala can testify that including le mosadi wa ntate moruti ka mo rapela a manifesta ba lo ba bua go mosadi wa ntate moruti ena yang invite ne ha qetile ka yo yana moruti ena ya a kwatile ka ntate go pa o thusa because una le bothata bo so ka nte una le bothata a tsebo tsamaya ha qetile tsa operation ngona ya spinal o kentse le ntwe supportang spinal ene ke mo jwetsitse ka re ba o tshelletse miriana o etsa channel mbotse ka etsa ka mo rapela the same person was very negative ke aba lo ibabua ka yena ba 5 ba the same thing ke mo profitileng ka yona ba re mientse tsena ka mo rapela itsa qetile I am mamma jona ha se ke mo tlweletse jwale a sa thusaetse ke a sa golo dula fatshe a tsama ka phone ya hae a bontsha batho divela kule operation a re kentse operation e kana a sa sina order ntatang ke excitement because dintho tsene di tshwere spinal sai ke le ka dintsha ka mo rapela ka re etsa ntho sa gone yetsa a tsamaya that meant the way anale excited ka teng ona sa gone le itshwara a tshwere video phone a bontsha batho re o mofuta wa operation a tsong yetsa ke e jwang e yentse mo raska tseba o tsamaya and ma ba mona no tle moruti ke re ke ngwana mo ke mo rapela ba lo ka ba re mmolaetse mosadi re bolaile mosadi wa hae ba e bone teng Facebook ke ne ke rapela moruti a hlang Northwest Mobile o lahlile 1.5 hour a tlile kerekeng ka mora tshebeletso ka ya ho yena ke morapela ba lo ba re yona re kwetse le di business sites tshosang re mo kwaletse mami majolo a tseba ntwe ba tla batho ba itseng satano na le strategy sena se hlotseng today batho ba bang dintho tsena tseo batho ba di trendisang ka nna ba di sang ho bona ha se lo di destroy nna mar discourage bona satano di sebedisa to discourage batho ba tswantse ba tla ona ba tlo thusa and o tlo go tsona le batho ba nhloka but ka mo madiba be hona le batho ba doma I want to be very honest or hona le batho ba tom I remember nkile ka share mthona ka re ka tsatsi lele when ke ne ke kopana le this mental late mama ka tsatsi lele ile moruti ya very powerful and ke utlwa gore hona le ntho ntse tsa gore this person ke na tlo change bophelo ba and I get so much attached to this person somebody aba fihla ona fihla ntse tsore you know the ena moruti o ntse o mo hlompha kana ka ona le diphono ona le o rata phono o shebela phono I was very negative I was very negative to this person and ke mo admire just I thank God na Dr. November ke lebo modimo because I did not entertain negativity forever ke lo nyaka because the same person ke batla ke le negative for yena ho thuse ka bakala ho thuse bala diphono I was negative to an extent le nne ke le betso re ka yetsa come on tate moruti ha wa ilebella ho yena come on mama John if ke lebetse hore le nna ke na le mme le nna ke robala le mme ke nyetse ke na le mofumadi ke lebetse hore le nna re ene ke lebetse re kana kwa yone nna le matsa ka nna le tsona ka tlo we had those the DVD tseo na reading ka re di shebel but Satan ke a batla o change that thing ke le lo nyaka hore nna ke be negative for somebody forgetting hore le nna I'm doing the same thing number 2 ke nyetse ke na le mme we are doing the same thing we are reyetsa intimacy 2 re na le nna ha ka ne re di shebela le mosadi wa ka wa bobedi ne re na nna go re di kinye mona re ke re tsoseletse ha re qetile di je fatshe re tsama re tse re posa kre bile nna ya ka ya posa tsela tse sena di pause ya posa tsebelo tsena se re futhuba di tsaolo a re ke re emise re ke di je fatshe hallelujah amen yeah lwana batho our amen mami wa tsora tlo go jetsa I'm not like I care about bana ba bang ba bona now this thing criticism doesn't affect me but ka bo madi mabi affect about ba weak we have people who are very weak when I'm mami do karata very weak I arabe solanka very weak arabe
very weak. And o kgwatha dintho tse batho ba di patileng ka bona. I'm telling you, today, my mother, the same person who keep negative for you is the one who changed my life. You must to change my life. You can imagine if if negative forever. So today, change my about. And I thank God. I really thank God. From the bottom of my heart. You know why? Because when I about 20 November came out, and today, and I can't about one negative. Somebody brought into ten, until about one negative. Babona didn't touch a bushokwa. When I about Batla today, Batli son Kabakala negativity. So you about a room, Mamidu Akarata. Mama made motheo FM. He said that current that Mudimaka to Sabat. Before but Baba negative. Check out Oskaba Bawa negative from total shokan. Kapanto shokan. You need to be careful. Oskaba ba negative from toy shokan, Kapanto shokan. Never Mamidu Akarata will be negative from to shokan because of Salai as we speak. Mudimun Seberi Sakat illa enwe etsusa Mamamit. Kila bua ka tlhonolofatso ya hao e betla ka tsela o sa e lebellang. Mami packaging e sa package ka tsela yeo o lebelletseng ka yona ntse frustrate batho. Modimo a nsebedisa le hosane modimo ntse a tlotsela pele lokolla batho. Modimo ene kereke is growing ka tsela sosa. Modimo o ntse ba lokolla batho ka sonta ne ke ruta ka ntwena ke kopa qetela ntwena ya hore ne ke ruta ka lefatshe la semoya. Ke bontsha batho ke when modimo a qeta araba Daniel ha karabo ya ha entse le processing and highly processing e o kae e le fatshe la semoya. Now until modimo a romela lenyoloi le lo lokolang le lo thusang lenyoloi la ne le tshwereng le tliseng karabo a ka rona lenyoloi le tliseng karabo mar le tijalo a semoyeng then tate modimo a ba romela lenyoloi le leng hore le lo thusa la ne le tshwereng karabo le tlisang karabo Daniel. Now ke bontsha batho ke re now ka mo madima bina wa desi ntate modimo a sa sebetsa ka manyoloi pele modimo na roma manyoloi o bo Moses o bo mang but na wa desi ntate modimo roma rona modimo re sebetsa jola ka di angels sai. Yes, le yona re teng Facebook ba ikhathile ba ihlaisa hore TikTok ba yentse short clip ya hore no ke re se ke bua ka hore ke lenyoloi nna yentse short clip. Now ke bontsha batho ke re now o tlo ntena ke rutile jwang ke re ho bona now nna ke tshwana le lenyoloi la ni le modimo le sebediseng hore le lo thusa lenyoloi le tliseng karabo. Now dintho tsa rona di thijelwa moyeng. Now nna because ke sebetsa ka deliverance ke sebetsa ka di spirit, that is why ke kgona go sebetsa ka dintho tsa semoyeng ke kgona go dilana le dintho tsa semoya tse entsong ho wena ke dilana le ntho tse entsong ka ho wena tse entsong moyeng because ke tshwana le lenyoloi la mo mamedi ya ka ratang today batho ba ngata ba tsebe hore deliverance se sebetsana le dintho tsa semoya. People they don't know hore deliverance se sebetsana le dintho tsa semoya. Tšhelete tsa rona di tlangwa moyeng, business tsa rona di tlangwa moyeng, manyalo a mangata sonta ne ke rapela manyalo ke re batho ba tle kwana batho ba nang le ba give ba leng khale ba batla lenyalo ntate moruti ba ema then o bo kena ditulo ntate moruti ke ile ka blessiwa ke ntwe o no lata batho one by one o re mare wena ka tseba khale o batla lenyalo motho a tsile ho ema wa lata wa bobedi then how ba rapella ntho no bua ka yona re dintho tsa rona di tlangwa semoye then kai ba confirmed ba le ke ba bua re tlame manyalo wa tshiketse seholong re entse ne ke bitsa batho ba nang le bothata ba ditšhelete ke ba nang le bothata ba ditšhelete tse latlhegang tlongwana ke tlo le bontsha dintho tsena di etswa moyeng. Ntate moruti wa emisa batho ba ileng hore ba lwana le banna ba bo wa re ba eme then ho ile wa ema bikinyana batho wa ya ditulong ntate moruti hona le mana qala go tla ka hara tshebeletso ka laboraro and I mean ka Sunday ha o molata stulong o re mama mare wena ha o lwane le molekane wa ha o na nna itsalwa ke bona sa ema a re bone ba right ka molata ka re mama o lwana le molekane wa umpa sa batho bua nnete ene ba qala ho tla ka ntutsa male molekane wa I am itsa ema ka re mama o lwane ka re molekane wa o tina bo botse o ile a santalla o ntina tete moruti ka re tlo ke dijetse le dintwa tsa rona di etswa moyeng ba di fehla moyeng mami wa jalo e be a monate mami
batho ba bangata mo mamedi lona batho ba dutseng hae mesebetsi ya lona ba batla mesebetsi e tlangwe moyeng di-promotion dintho tsohle di tlangwe moyeng and it's that batho ba tsebe and hona jone ke jwetsa batho kere batho ba rata le re a acta kerekeng batho ba nshebeletse ba re ba act last week ka botsa seleke bekeng e fetileng ke entseng ne ke rapella batho Facebook ke ntse ke le ka rakela ke ntse ke etsa service ya kerekeng ha qetile because ke na le maphuteng a England a UK a Botswana buka se ke na le maphuteng ha qetile ke re batho bano ba tshware di ba tshele matswai ba tshele fatshe ke le Facebook nka rakere a ka tlung ha qetile ke rapela batho ba wela fatshe ba le malapeng a bona ha qetile ntse ke le ka rakere ke re batho ba phone ba re Tina se goli se qeta kuwa manje ba bang rona re kae re qeta wela fatshe ngwana o qeta wela fatshe because of modimo yana ntse tswela pele loko la batho ke batla go jwetsa batho re la batla ba iphapanyetsa maimatjona because satano ya ntse ntho o yetsa re be stubborn le hoja re bona re hloka thuso le hoja re bona gore re hloka thuso hobane hona le batho ba hlokang thuso empa ile re fela satano ba file pelo ya faro pelo e thata ya hore o fumana hore ibile o sabotasha wena manganga hao a sabotasha wena o thola hore o sotlile bana bao ba sotlile le lapa la o sotlile hona le batho ba lapang hona le batho ba sufferang financially hona le batho ba sufferang and ba bang ba bona ba ya bona hore something is not right hona le batho go bona hore something is not right ba re tlo go jetsa ba dutse mo mamedi wa ka ratang tlonke le jwetsa le mpa fela le manganga ke yona motho ka o qetela batho ba ba le manganga but the reality gore ba bang ba hloka thuso rena le batho ba go going through a lot rena le batho ba robetseng dipetlele today and abakule amen ona le mosadi mo wa magistrate o tla honna ibile o tshwantsa lo etsa operation ke la bohlano wa ntjotsa tshwantsa lo etsa operation wa ke ile ka rapela ngwana ine le pilot itsa qeta o pasa qeta o thola license ya bo pilot a tshwantsa lo theoel ke a shapa ke tswekere ya ba toro ya bo pilot le sekolo di fedile di nyopile then ba jwetsa bo seleke gore no bana le mathata seleke le bompomtse ba re tlonta ke motlo kopana ntate mo ba tla kere ke itsa ke ba rapela also magistrate una sebetsa overseeing le nurse o kutsi ya robala dipetlele ba tshwana na go gutla oversee ya gutlela hae because wa kula di dok o robala dipetlele ha wa gone bona ha fihla ke mo rapella ba mo loile antsa le oversee yena magistrate ba mo loile ba loile ngwana ba mo kentse tswekere le we ke family hae ka mo rapella ba lokula ngwana a tswatswe ke re ga ba thola mosebetsi Cape Town na ba re ba tsena magistrate wa tla o tshwantse lo etsa operation ka la bohlano botsa seleke ke mentse ke ile metsi ya ka fela ke reka fela ka morapela and then nthwana na ikentse ya letso ya tshwantseng a lo operate ya ba itsile o isile ke reke mane ya ba o fedile ya ba modimo molokolotse because solanka o ntsona le batho ba ntse ba thatafatsa dipelo o ntsona le ba ntse ba tla ba o modimo ba thusa le hosane mo mamedi ka 10 o'clock o kalama taxi phase 3 le tsa phase 6 o bo re fela o ya kereke nyane ya moruti November ka pa mo profeta mo mamedi wa ka ratang le tlo thusala mo mamedi le ona ba batlang thuso le tlotla mo mamedi wa ka ratang ke re le tlo iponela feta o ikutlwela ka batho tlo ba tlo iponela mamedi kalama taxi phase 3 le phase 7 o bo re fela ya mo profeta November ka pastor November and then taxi di tla o theola handle pila kereke ntate moruti and then ka Saturday ka 2 o'clock batho ka ofela o netse kopa ba sebeletsi bohle le batho ba batlang ho sebeletsa ka hara kereke Saturday ka 2 o'clock ba kopane le wena mane ke ba batla mamedi wa ka ratang ha re kopaneng ya hosane ka 10 o'clock ka ndi batho bohle mamedi wa ka ratang ba sebeletsang ka Saturday ka 2 o'clock ke a le hloka nomoro tsa mahana le ki 079 083 3833 079 083 3833 and then setting ki 078 398 3446 078 398
3446 ba mamedi kaofela ba Facebook le ba haufinyane. Dr November o tla ba le Sharpeville mane kerekeng ya St Peter's AME Church e ka Mareka Street ka Labone ka 1 o'clock. Dr November o tla ba le St Peter's AME Church at Sharpeville wena mo mamedi viewers at home ba Facebook, and then kereke ya St Peter's e ka Mareka Street. Then o ka re founela, then ra arrange le wena gona o kopana jang le Dr November to kaofela ba batlang go dula fatshe le Dr November ba batlang go reka di products. Dr November tla ba le teng Sharpeville St Peter's AME Church e ka strateng sa Mareka ka 1 o'clock ka Labone. Thank you.